Zamling Kangsar Shupe Sosuke Yige Tangrik Shungla Tonananken Sola Jagar Dorjiling Ngatu Dile Shubiya Tene ta Kesa Manchu Sagadawe Lopchen Manchu Kesa Kotu Yimba Ta Sagadawa Sene Kesa Shubatar Pönda Shibe Mingla Sagadawa Shubiyores Kesangi Kanan Solete Shuba Yimba Ta Penakaga Inji Kela Masona January, February, March, April Tindelagurva Taganashita Narancho Pönda Shibe Mingla Sagadawa Res Chene Sonsonga Ta Pönda Shibe Dinangla Ani Sangi Rizaba Mangbushita Nang Yore Den Nang Ne Ani Gelcheshu Di Kutambe Zeba Sangebe Zeba Kunyangele Debe Zeba Kutambe Zeba manifestation of taking birth, Sangebe Zeba manifestation of taking attaining Buddhahood, Kunyangele Debe Zeba manifestation of passing away. Nyangele De Sana, it is the highest honorific for the verb to die or to pass away. Ani Yija हामीले सागादावाको विषयमा पाठ सुरु गरेको थिए र सागादावाको अर्थ चाहिँ भोटेको 14 महिनाको नाम चाहिँ सागादावा हो अनि विशेष गरी सागादावाको पूर्णिमामा चाहिँ बुद्ध जन्मिनु भयो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र महापरिनिर्वाण प्राप्त भयो भनेर हिजो हामीले संक्षेपमा यति सिक्नु भएको थियो हैन र अब त नन्छु कुन्याङले दे पना कुतम to be born sangep कुन्याङले दे to pass away दिर त नन्छु ट्रसा दि त्रिङ लोगिन्दा अनि Sha naro sho da shi sakata ka naro ko ra ko ya naro yo nga sa yong ra zata za za naro zo ka sa zok la hata la sa ki kui se ka o cha shep chu chu ga chuk la ga la kha nga khang da nga dang ra manaro mo chating bo che course to circumambulate korama janu yongjok entire la talha sa ki kui se la se of lhasa sampurna गुमेर चाहिँ लासाको अफ लासा गाउ चासेपचु चुगा चुक लागा लखाङा खाङ चुगला खाङ सिबैना थन्दा विन्साङ कोङजो the Chinese princess विन्साङ कोङजो गे केमगेल तु नामफेबे Kunda di Chugla Khangla Shah number. So Chinya को राजकुमारी विन्साङ कुङजोले उसको अब दहेज जस्तैमा एउटा मूर्ति जुन चाहिँ ल्याउनु भएको थियो त्यो चाहिँ चुग्लाखाङमा राखिएको थियो विन्साङ कुङजो चाहिँ Songzen Gamboko Rani Songzen Gambo भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँले यो अक्षर जुन चाहिँ अहिले तामाङ शेर्पा योर्मो लद्दाखी सबैले प्रयोग गरिरहेको यो अक्षर चाहिँ
उहाँको समयमा छिन्मी साम्पोटालाई भारतमा पठाएर चाहिँ हाम्रो एउटा लिपि पर्ने रहेछ, तिमी गएर एउटा नयाँ लिपि तिमीले बनाउनु भनेर पठाउनु भएको त दे खरसा 용조 학세 쭉락항스나 위사군족이 남페베 꾸다디 쭉락항스나 하갈레 it's a temple 당 रामोछेसना नेपालको राजकुमारी बिरुकुटीले जुन चाहिँ ल्याउनु भएको थियो त्यो जहाँनिर राखिएको टेम्पललाई चाहिँ रामोछे भन्ने गर्छ र चुक्लाखाङ where the statue bought from China by Princess Winsang Kongjo was kept. This is name of a temple. Ramoche too is name of a temple where the statue brought from Nepal by the princess of Nepal was kept. This too is a temple. Chukla Thang Ramoche. Shakikushi Karata Tatanaroto Latala Kanga Kang. Shakikushi peace. Karata Tanaroto wrathful. Peaceful deities and wrathful deities. Hakang temple. She peace. Tro. Wrathful. Temples where there are peaceful deities and wrathful deities. Nanaro Nora Nor Galatala Lakikulinga Ling Bo Sakataka Lakel Bo Sanga Sang Panaropo Baratadanga Dang. Norling is the summer palace of His Holiness the Dalai Lama. Norling Kelsang Gi Portang is palace. Palace Norling Kelsang, normally known as Nobulinga. Summer Dalai Lama बस्नुहुने महल चाहिँ नोबुलिङ्गा. त्यहाँ पनि उनीहरू घुम्छ, चारैतिर उनीहरू सगादोआमा चाहिँ कोरामा जान्छ. They circumambulate all those temples mentioned above. Charangboche Panarupo Baratatanga Dangsanaroso Gasa Soksa Shapchusu Mao Chanarocho Dache Mao Jala Jel Tanga Tang Galatala Lakikulinga Lingbo Sakataka Kanarokora Korla Pa Dingbo Pe Basa Pep Kayataka Kekikuki Yanaryoda Ye. And then on the 4th month, on the lunar, on the full moon day of the 4th month of Tibetan calendar, people go circumambulate Sepotang, the winter palace, normally known as Potala. Potang Potala भनेर जानेको छ सबैजनाले. सोक इत्यादि सु माओ छनारोचे दाचे माओ जाला जेल दांगा दांग गलतला लकिकुलिंगा लिंग बौसकतका कनारोकोरा कोरला फा डिंगबो फे पासा फेप का यता क्या किकुकी यानारो योदा ये. पोताला इत्यादिमा छे भेट चढाउनु, जेल दर्शन गर्नु, छे जेल दाङ लिङ्कोर भन्दाखेरि चाहिँ कोरा हो, तर अलिक ठुलो जग्गा लाई कोरा गर्दाखेरि चाहिँ लिङ्कोर भन्ने गर्छ. अब गुम्बामा यसरी कोरा गर्दाखेरि त्यसलाई लिङ्गोर भन्दैन. एउटा ठुलो जग्गालाई यसरी
घुम्दाखेरि लिङ्कोर भनेर भन्ने गर्छ. So and then on that day सगादाको पूर्णिमाको दिन अगाडि बताएको यो मन्दिर र महलहरू उनीहरू घुम्ने गर्छ. घुम्नु र भेट चढाउनु अनि दर्शन गर्नु. भेट चढाउनु जेल दर्शन गर्नु र कोरामा जाने गर्छ. So Lingor Lapep is to circumambulate a big mass of land, not a monastery or a temple, but a bigger palace place in circumference. Nyakiku nina nyin tatembotera ter la tala sa kiku ise la se garatata danarotonga tong makikumi ranata na masa namkayata kya kikuki sa ki shanarosho gasa shokpa hakikuyi pe shokpe payata chaga chak mao chanarocho da ch ranata na masa nam garata dada septudu ba dup rajata ja chatingbo jesa je gao sa ba sap mao chanarocho ra chor latingbo le ga sa lek pa ra par sapata pa parata ta sa te pa danga dang sapata pa parata ta ga sa tak cha changa chang shakikushi masim sa se khayata kya kyatingbo kira kir taringbo te rajata ja janaro chonga chong rakata ga kayata gya pa gyap kalatala la sepchulu khanga khang ta sepchudu kanaroko garata ta sepchudu ra dur sha sepchushu ga sa shuk na sa ne mao chanaro cho sakataka kanaroko rakor tangatang nin thir on that day, on the day is on the full moon day of the 4th Tibetan month. Hase Tungmi people of Lhasa city Lhasa को सहर को मान्छेहरू ले त्यो दिन Lhasa को सहर को मान्छेहरूले बिहान छाकछेल ढोक्नु to prostrate भेट चढाउनु नामहरू डुब्चे सकेपछि सबछोर लेखपाटे राम्रो भन्दा राम्रो लुगा लगाएर to be in their best clothes, to be in their best dress. Sabchor leg parte to be in their best dress. राम्रो भन्दा राम्रो लुगा लगाएर ताङठाक लगाउनु at the same time सँगसँगै छा टी चिया छाङ जार सिम मिठो से खाना चिया छ्याङ अनि मिठो खाना खेर्ते लिएर जोङ district gap behind the district Lukhangdu in a place called Lukhang Kodur a boat made out of skin, yak skin. Technically koa is leather, but in English you would say a boat made out of yak skin.
in a boat made out of yak skin shook. They enter they take a boat and chokor, and then they circumambulate the lake. Ani sagadawa din ढोक्नु बेड चराउनु यीहरू सकेपछि राम्रो भन्दा राम्रो लुगा लगाएर लगाउनु साथ चिया जाँड मिठो खाना लिएर डिस्ट्रिक्टको पछाडि लुखाङ भन्ने ठाउँमा छालाले बनाएको नौका मा बसेर पोखरी घुम्ने गर्छ र गालतला सेटिलु गवशासासे लुसे गीत गाना song. Lu and she are synonym for the word song. Namthar opera song. Namthar ityadi etc. Langne after singing opera song and other songs Langne Trogi Tangsulye. They have tradition of enjoying by singing, wearing to be in their best clothes and drinking chang cha and delicious foods. On the full moon day of the 4th Tibetan month, Thading Bodhe Sangatanga Ranga Rang Gao Shashachu Shunga Shung Ratataza Chakikuchi Sa Chi Kanga Kang La Sa Le Ka Shachukung Nga Sa Kung Kayata Kya Kikuki Sa Ki Janarojo Sha Sha Kayata Kya Chosha Kya Ranatana Ma Nam Gao Nyakiku Ni Sa Ni Dang Gao Dana Den Sa Ka Ga Kak Gao Chanaro Chora Chor Gayata Gya Gesha Chigura Gur Banaro Po Da Pyo Kayata Kya Kikuki Dao Ganaro Gona Gun Sadata Da Dating Bode Ka Ga Kak Ka Kikugi Ratata Ta Dingbote Na Ten Gao Chanaro Cho Ya Naro Yo Nga Sa Yung Rajata Jaja Naro Cho Ga Sa Jok La Sa Salata Da Kikui De Sa De means Saga Dawe, abbreviation of Saga Dawe. Mao Chanaro Cho Da Chusa Patapa Pardata Kikuti Na Tin Shatingbo She Sa She Shala Shel Gao Satingbo Se Ra Sir Sapatapa Payatacha Na Chen Dao Ao Bayatacha Chatingbo Je Da She Tanga Tang Tenga. In those old days, in the bygone days, Tenga बितेको दिनहरूमा रङसुङ आफ्नो सरकार रङसुङ चिखाङले खुङ्गी चिखाङ Treasury Lekunki Choshakya Namni Sana Winsangong Jogi Nampebe Kunda Tedang Birukuti Nampebe Kuta Nila Choshakya Namni Shugyore. Those
statues brought by Nepalese princess and Chinese princess. These two statues are known as Cho Shakyanamni Tang Gaodana Densa Sum, the three university, Sera Debung Gaden, the three great university, Sera Debung Gaden, last Densa Sum Shugiore. Kaga Gaotana Rotsora, Tsor Gaya the Gashachi Gura Gur, Gelcheshula, Tsovola, Densa Sum, Choshaganamni, Dingini Tsoche, Ani Tenyamdo, Purgi Gwende, and monasteries in Tibet, Kak, different monasteries of Tibet, Gi 10 form, Buddha's physical form, Buddha's form, verbal form, Buddha's what is it? Mind form. So physical form is statue. His form of speech is the text, and the form of his mind is the stupas. So that tensana karishogore sangye gi karsa sangye gi tensana ta form sana thongya yobala kunda ani kongi nagi ten karesana sungra pecha dezo kongi sungba dezo changma peche nangla thi yoroba ani yigi ten di chetenche Yongchok entire sampurna lai sada means sagadawa the sagadawa chetin she they called it sagadawa chetin she shall face sir to repaint the face of the statue with gold. Change and then before a statue is consecrated, they have the statue will have its ears covered. So on that day, they open the cloth which is covering the eyes of the statue. Che Bill make offering Sanyatanya na yin dara dar sok nyen melody dar silk sok gya khangse nang they do is as elaborate as it can be. They celebrate the special occasion in English you say in great pomp and show, in most elaborate way. Nang lam yopar, there is tradition, there is system of celebrating the birth anniversary with great pomp and show. Yopar must say not only we have the custom Dao gadang buge ao dasha chuduna dun kaya ta kya kya kugi ao dasha chudusa du chanor chok gasa chok la bao sangya ta nya nya de bunya na yen bao kasha chukura kur yanga yang kaosa ba sap ragata ka gaya ta gyasa ge shasha chushu ya kikui ya naro yoda ye getin gi du chok
assembly of monks, Sangha, Jamma भएको बेला भएको la Nyingur pay respect Khangsab Yang Sabge in a most profound way. We show respect to the assembly of monks. Oh, konta tati chesha. Chakzel doknu to prostrate, to make offering, chobabul, nam, pluralizer, dupche after finishing, subsor leg par tebatang, to be in one's best dress. Ramro bandar ramro luga lagaera, लगाउनुस् सँगसँगै चिया छाङ मिठो मिठो खाना लिएर डिस्ट्रिक्टको पछाडि लुखाङ भन्ने ठाउँमा छालाले बनेको नौकाभित्र पसेर पोखरी घुम्ने गर्छ। कोर्ताङ लुसे गीत गान नामथर opera song. So, langne by singing this, trogi tongsil हाम्रो इन्जोय गर्ने एउटा दस्तुर छ। त्यसरी पूर्णिमाको दिनमा भोटेको 14 महिनाको पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ यस्तो गर्ने चलन छ। थेंगा त्यो भन्दा अगाडि बितेको दिनहरुमा इन द बाइगोन डेज our government Chikang Lekung treasury from the Tibetan government treasury ki choshake namni sana gyanane nampebe kunda tetang Palyune nampebe kuta nila choshake namni sugure नेपालको राजकुमारीले ल्याउनु भएको मूर्ति र चाइनादेखिको चिनियाको राजकुमारीले ल्याउनु भएको यो दुईटा मूर्तिलाई चाहिँ छोसा नाम्नी भन्ने गर्छ। ध्यान्सा सुम भन्नुको मतलब चाहिँ the three great universities Sera Debung Gaden एउटा युनिभर्सिटीमा यस्तै 10,000 त्यस्तै लामाहरू हुन्थे अरे पहिला एउटामा। तीहरू र अरु गुम्बाहरूको रूप बुद्धको शारीरिक रूप, वचनको रूप, मनको रूप भन्ने शारीरिक रूप के हो मूर्ति, वचनको रूप के हो पुस्तक। उहाँले जे भन्नु भएको छ त्यो पुस्तकमा लेखेको हुनाले गर्दाखेरि वचनको रूप। मनको रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्तूपा। त्यस्तैहरू सगादावाको दिनमा चाहिँ योङचोक ल यो सबैलाई सगादावा छुटिन भने त्यो दिन त्यस भनेर स्ट्याचुको फेसमा चाहिँ फेरि सुनको टु पेन्ट विथ गोल्ड डस्टले चाहिँ फेरि मूर्तिको अनुहार चाहिँ फेरि सुनको धुलोले चाहिँ फेरि रङ लगाउँछ।
chu chenche tang chu bul ngendar so gya khangche nang dumdam se manaunu gya khangche nang dumdam se manaunu in English in great show pomp and show in most elaborate ways nang lam the tradition system yuba must not only we have such custom not only we have such system just to chalan hunu matrai na bhaera gedin be duchok sangar ko jama bhayeko लाई चाहिँ न्यनगुर इज्जत दिनु सम्मान दिनु मान दिनु चाहिँ एकदमै जोडले गर्ने गर्थ्यो अनि यसरी आजको क्लास फिर यही समाप्त गर्नुपर्छ नजु दे सगा दवाला त ngarancho pheba cho saga dawala ta mane tang pecha lok ani kharishu gore ani mixel gi saga dawala ani longen chola chimba tangya tine chunje la toya kumba changma la chunje la toya tene kariyo shibaina tinde chia luksul yoba tangyam du tangarancho de la kyuncha ji kardu shibaina tinde gewasa chu chesana ani pecha logya thang ani mane thangya thang ani dinde chibo mato saga dawa kabla mikyengo dinde nangla chinje khonso la ropa che perna lopchu kyobo chi gyobena ta dawa chi gi lobyun de nate gi inda singa dinde gi gewa saktan di tanganju luksel la shira minduga ta issue gi che nangla dinde khayo lagi pen thoya gi chale mangbo nang gi duga khonje che chang ta ngaranchu de nangba is che ya nangbe chu ko la ya shara ting sabo makim ba che cheme phuya tang mane tang ya chamla ani chokshe che shugi orba ta tanda Darjeeling la chasha bena thungsep khala ta kharsa mi mangbo tanda issue gi chula jugudo khonjo de chedi sa nima takpar khonjo chu de she gyap khan chu gi tanda khare chebore sigorta di changma sa nima takpar ani khan chu la tenso tang dinde cheba mase tanda thongsepa kha dinde la mi chuchul cheba yishu gi chungyemen chigen so pena ara thungge la sopa dinde khar chigore thama nakpo thungge la sopa dinde penyunyu resa quran chu sangima takwa quran chu lakang la chinje ani yage quran chu lame takwa lapje gyugyor ba che chanta dimase ani quran chu khayo lagyok mi gengo la rokpa chia la soba ani mi kyobo chu loktu chala lochung te ya thongse dinde la lanka mesa la lanka so dide gewe gi le khayo lagyo phento ya dinde maran chu luksu la ta tis me ba sorbe chi sorgu duga dinde chi cheta maran chu dinde la tonang nang gu sar shida tha go member ina yang so so lobda chigla lobchung chigi na saga dawa nima dila so so lobda di changma so dinde chik phen khades tho thu gu do dinde se chik nang bai na khayo lagyo lobda la yang phen
soso yang gewasa tinte yungi re samgidu tinte cheche tange ani tinte tinte chamshagi ani sangi yang ger jelyong